Bulldog or infa. Na pomu didn't say if you say I time for 2 amanamano. Well, no tone a man as soon. In free Nemum a yes share. And I do diameter so far on ye. Wadaka. A banner. Bulldog. Now we feel so better me a cassette Yesu Christo. I found Woody. My YouTube platform that down. And I want no patre. I could carry any quasiaka. We think to do Yesu Christo attempt. Catch Yesu Christo say he was a fool. And I would jow mamma papa. But the Christo attempt. And I'm saying to you, more brilliant Nakopo what them mouth a fool so. I couldn't have the amount but I know what time for something tormental. Abusiaba na watching you try me any one say ya brashata wale edi na woda na ne abusia edom ye kotwi agi twine trada kopi mu ewo awoda na se na enye asem ketu akra ye hwe fibra sa akode koye ni show ewo kumase edi besi se wono so ebedi ni birthday ma edom ne enintiri ne sitiri na etwi kopi mu ha bi kra po e se Ghana hanum sofo bi ani ho a obetimi kra aye crusader sa adom na ashata wale etimi etwe ye no obetimi enya saa edom no bi na busia se ye be hwa shata trending na nipa ba kwa yente ne nka ewom eye Bulldog anya ko baba bonten e de ne comment bi aba dia fa ho se ne ko ye se eye se enye ni nyina no anka e beti Bulldog adwenche ewom na so be na heni ya hwa ye wu Bulldog ewo media no so na sofo bi e de nsem bi aba betu dwa dia fa Bulldog ho a wo kire se be Bulldog da na busia ano odin yi pa esa ensem bi a Bulldog ekotena United Showbiz so na wo kaaye e de fa Yesu ho na ye hwe ya se ka Bulldog baba bonten baba pa cho na so wa fa sa cha opa no aman eno nam so ama Nyankopon ne bufo aba Bulldog so asabe wa striking it so for no se baby a Bulldog da no emu odin yi pa mo akwaba e de about too much gh message so me subscribe to musama me asa ya kai so the bell no be kan so no upload me to on the first person ya won sabi de kan kabusi so for no or your reactions me na me enko tie ne nsem na wo kan de fa Bulldog no ye ba e be de atwe nkom Bulldog baby I will be am yemu semema if you say it's super for and you won't buffer a tata adaka esi wabubano baby fa hey if you say we floating am yapam and I'm sika and it 2 minute platform wunya kwatana sunti to me kabisu sem etia Christo say Christo was a fool sasa mbeka kwa yemi sheme emanyane no bro free so one kase nyame na boa one kase Christo na boa e bomba mausika ni penyes kana ya hantafo busu semka Bulldog o kasa sem kana mo patase en kasa o si dabi obeka if you say o ma tumi kakra wunya o platform meeting inti that Bulldog Emrenason revenge is coming tie peba bifa namboa who say your classmate uja obusuafo awo ho ana who say yes your classmate who say yes your tipo so no dinner time Bulldog Emrenason diama peba bifa Shay, near nye is subofo, wobofo, a duabano. We sound to say our nige. My brother was saying, when you pay John, then I cross a Bulldog. Shay, dear Bananye, Padadifa, me Casatro, dear Tinimuna Casatro. So we po, so we jidio, sa ne besi so. Me too for. Se pepe fa. Na ko se nyame hu mobro. Na nsa mra osu biem. Me da se. Bulldog o infa. Na pomu dente say. Na brabom te say. Mon kanche Bulldog.
owo bofo jana so den. Adaka jana baba no efise atanfo tu amana ma no ehu anu tom emena so enfiri nyame nemum eye hyehyeye anadwida ya me sofa no honye wadaka abeno meni akonye bia se metima frene na kasa ade se me de fantin tan so obete mfama no mame onkonya nkafie ankoya adoye yemehu yenie no ade bia fene stroke channel once enam say emfinya minti ebe kunu once omanto no omane pabum ye den on pab ewonya mitumi mu Bulldog na wo fi so betimi akasa che Yesu Kristo afa nwodi uma YouTube platform da ana wano patre akwa kade ne kwase yeka utim to do Yesu Kristo atem catch Yesu Kristo say he was a fool ana wo jaw ma me papa ho but di Kristo atem and nam senti e wo mobobe yankopo wodem ma e fiw so akonya de ama honhom bone na watamfo so mtimi tormental enti papa bi fa Bible say o cassette jana o de bechew o cassette ya obana o de bechew o cassette ya wonkonko don fa nche woda enti akonya wo ho se wa cassette obana de bone fafiri ho enti ye what mo fa ma na mame na de de nanim nye esum wo mana edenanim adaka beno owo befo beno ehun si ade danu wo Bulldog konya nkafie achire obepe oyi bi afene budget oil no wa padi bi afene towel o towel dada yusu ofie no o yusu biem metrao te wotebe na boa Entabusi asofo ne nsem ya wo kan de fa Bulldog ho ne no ene yakwa kotie abana bi so kwa kyerese ebia Bulldog no na wonyare ne mum yakwantu ena wotuna se ne enim Bulldog no se eyade se oho wote apo na hwe enye na se ne te beba bonten no de emuaye abresofu so wugide se ne sofu eke yampa eye trend bi ena wope anase fame bi ena sofu epe bi so kyerese ye de ni atofo ma ye hu Bulldog te bia ne sofu eken na no krebum ze be yaka Bulldog we de adwensa kabra na ani entwe ma na nya ansa no aka se me hu yaka sabre ya ne oje brand we ene ensem ya Ghana for e ka message se won so o de wadwenche beto comment section ho e de ama me yakai se won me subscribe to me so too much gh all the social media handles so ko wa too much gh o subscribe no like no share na afofo so enye bi ahwe midin e de dark gold makra